Very good afternoon. Ngasigi lecture sigi kenosi aikoina BPSC 107 gi perspectives on international relations and world history gi blog ani shuba blog ki manga shuba unit tagi aikoi rise of fascism and nazism haiba keno topic tuni aikoina keno to godori si sigi fascism and nazism haiba si aikoi mamang naida aikoi gi thokiba incident masidagi aikoina newspaper kari kari da masigi haiba dagi atopa larik sing da haiba akoi yamna tare masi kari no karmaina tauba ka movement no aduga kari ideology no haibna chimdogi aduga masigi impact kari kari no haibdo akoi ngasi madugi matang dani akoina naina gadorsi fascism haibasi akoi gi Italy hojiki matam gi Italy haibasida lakpa haibadi first world war gi matungda second world war loiba fawgi matamda thokiba kainoni aduga chap manana nazism haibasisu Germany da hojiki hariba first world war gi matungda aduga second world war laknanga gi machak second world war losilak matamda sumena losiljiba ideological movement yani maksi ado fascist state ani koini Italy dai koi hariba kainosi 1922 da likhatki aduga nazis haibasina 1933 da Hitler Adolf Hitler haiba pasina Germany gi chancellor oira matungda magi ke haitare nazism haise khoigi adugi keno dagi adumaina kawi ado sigis dai khoina ahan bada keno to dorisi fascism haiba keno si khoi idea se masigi keno si gyantana na honasi fascism haiba si khoigi Italian word fascio haiba dagi lakpani haibadi bundle haibani sengna haram matamda bundle haibage thadi koigi sigisida koina map ama sida koina keno tawrise se flag ama keno tawrise da marak tai koina kare haitare u gumbagi and wa gumbagi punchil laga so mena kisil laga koigi mapum oina keno tawriba posi sibuni bundle leina hairisi masigi keno se koi kare haitare magi fascism gi Italy gi keno duni symbol flag tuni matam dugi moina season ramba flag to buni sida koi gi sida koina picture sida su uliba keno se adugi meaning do adu haibani fascio haibagi atadi ado Italian sing da sigi fascity haibagi keno si kari kari no hai matam da koi gi masigi potsi national unity and strength haibadi masi sena koi gi Italians puna manhan ba punna punjin hanabagi machak amani na koi gi kare tare madugi movement amani aduna hojiki hariba keno sigi fascism ani koi hariba or fascity hariba magi fascist party harise Benito Mussolini hariduna 1919 da masigi keno si party si semi aduga koi gi Nazi hariba keno sina National Socialist German Workers Party hariga khangnai haribaduna Adolf Hitler harisina adugi duda sembani mana adugi member oiraga members sing aduda pushil laga koi kara tare more and more members in mitawal matungda adu maina sembani adu sigi sidai koi gi kari no hamatabda first world war se losil matung habidi 1919 dai koi gi Paris Peace Conference ka tawra matung da Italy se koi economically aduki matik yamna problem oirami unemployment gi crisis leirami matam duda politically kare tare koi gi nangi keno tawdo stabilize oidawdo adum maina ekoi politically problem oirami adum maina Italy su world war da join tawrami world war first world war da join tawrami world war da join tawrise kari gino hai matam da ekoi world war se loira matum da Italy da kanaba yamna pigani colonies mayam pigani adu share asu yamna pigani kani ekoi mayam monda ekoi Italy sida promise tawrami hai reporting do Paris Peace Conference loira matum da 1919 की लोयर मतुंग दा इटली दा कानबा करी सु फंगमदे अदोना मरम ओरगा मतम दुगी इटली की से सिविलियंस पॉपुलेशंस कनो तौरिबा मयाम सिंगदो अको यामना डिसअपॉइंट और मीनिंग बकायरम मे अदोना मरम ओरगा अदोना ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स नि कोई की जिहारिबा 1919 की कनो सिंग से सिदगी तारकपा अको की मागी कनो सी अको की ममांगी क्लास ता अकोना लेक्चर सिंग दा अकोना नै नखरे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स तगी लाकपा मागी पीस ट्रीटी नि कोई हारिबा पोसे इटली दा दुकी मतिक यामना नुआइरम दे पेलम दे मसिगी कनो सी अदुगी मथक्ता हारिबा ट्रीटी सि लोयर मतुंग दा फ्रांस का जर्मनी गगी अको की यूरोप ता यामना कुइरबा मतम दगे अको की राइवलरी अमगा अमगा अको की
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯄꯤꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯕꯔꯁꯦꯜꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ USSR ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ economic depression ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯅ 1929-30 ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯥꯁꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯅꯥꯖꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯥꯁꯤꯖꯝ ꯑꯦꯟड ꯅꯥꯖꯤꯖꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯦꯇꯥꯁꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯅꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ including ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ weapon ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯕꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯥꯁꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯖꯤꯖꯝꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯦꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯁꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯅꯦꯔꯣ ꯄꯦꯅꯤꯟꯁꯨꯂꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯣꯁ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ 75 ꯃꯥꯏꯜꯁ ꯈꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯇꯂꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅ ꯈꯪꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯅꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯦꯗꯤꯇꯔꯦꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯇꯂꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯇꯂꯤꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯇꯔꯦꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯁꯤꯞ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯄꯥꯏꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯄꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯣ ꯐꯥꯁꯤꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯦꯟड ꯐꯥꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯇꯂꯤꯁꯦ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯦꯟड ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟड ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯀꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯀꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯂꯦꯕꯔꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯅꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯟꯂꯣꯔꯗ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ
ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯦꯕꯔꯔ ꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ and ꯃꯥꯒꯤ working hours ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯊꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ working hours ꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ 12 hours per day ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯨ 10 hours per day ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ working hours ꯁꯦ ꯍꯟꯊꯅꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯃꯤꯟꯇꯔꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯜꯁꯦꯕꯤꯛ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁꯀꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯤꯟꯇꯔꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯏꯇꯥꯂꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯂꯦꯇꯥꯔꯤꯌꯦꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯦꯕꯔꯔꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗ ꯊꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 19 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 1/3 of the vote cast ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯆꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯧꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 1/3 of the vote ꯀꯥꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯑꯒ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯄꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯣꯔꯊꯣꯗꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯇꯥꯂꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟड ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯟꯗꯂꯣꯔꯗꯁꯀꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯖ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯦꯟꯗꯂꯣꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯣ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 1920 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯋꯥꯔꯀꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯞꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯦꯁꯀꯣ ꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯔꯤꯃꯐꯥꯎ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯑꯣꯚꯥꯅꯤ ꯖꯤꯑꯣꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ from 1892 to 1921 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯉꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯧꯔꯝꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 1921 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗꯂꯣꯔꯗꯁ ꯑꯦꯟड ꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯏꯂꯤꯠ ꯕꯨꯔꯖꯨꯋꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯉꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯝꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯦꯟꯗꯂꯣꯔꯗꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯟꯗꯂꯣꯔꯗꯁ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭रिꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯠꯇꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯅꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯒꯤ प्रजाꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯑꯦꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯁ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯅꯉꯥꯏꯅꯤ
kaina haibagi movement ama aduda mayam singse matamdugi Italian praja singse Mussolini gi wakhanda loina magi influence ta loina challamni aduna Mussolini hariba nupa se 1883 da pokko nupani sibana 1945 ta World War loiro matung da si hariba nupa se blacksmith amagi numacha nupani magi mama sisu ekoi kare hatare school gi ojani aduga ekoi kare hariba Mussolini hariba nupa sisu ahanbadadi masu ekoi political career ama semdringai mamangda ma masamak se school amagi ojani ma masamak sisu adumaina ekoi keno tora matungda socialist ki protester oina masu kare hatare ahanbadadi political career oina adumaina yaura ami hariba keno se aduna anti government movements aduda ekoi kare hatare adumbada participate tawrami aduga adumaina keno tora amatungdagidi hojiki hariba movement se political career amala amatungdagidi ma di school gi oja oiba ma tokre aduga ma ekoi kare hatare Switzerland da exile oina matam khara ma adumaina chaloi aduga magi keno si karino ha matam 1912 first world war laktinge mangda ekoi gi Italy na ekoi gi haibdi mana matamduda kare hatare kainot ka tawringai tanja socialist movement da yamna influence tawringai tanja haidi socialist movement se ngasai gi mai moi father se Mussolini gi father se masamak socialist ni aduna Mussolini da su moi father gi kare hatare influence to yamna kaino tawrami aduna maram oiraga Italy na yamna aggressive oina 1912 ki shwai da tawba adagi kaino singse ma oppose tawrami adagi adubu kare hatare ma Ottoman Empire gi mayok tadi ma su leiramni aduga ekoi gi Italy na ekoi kare hatare allies ki kaida ekoi gi war yaw base allies ki side ta war yaw base sima yani ngamde aduga aduna maram oraga asumaina keno toropodagi di first world war Europe war se ekoi keno Italy na join toro matungda ma war kai socialist party dagi ma tok thokre aduga ma se war da army oina ma join tawami war da army oina join to army oina fight tawra matungda 1917 chai Europe matamda ma war fight tawna as an army ma ekoi gi injured tawrami di ma ekoi gi Italian army dagi ma retire tawrami aduga ma masamak se ekoi gi Russian communism haiba wahi socialism haiba wahi se ma aduki matik yamna magi dushman haidi enemy oiramni adumba aduna March 1919 Europe matamda magi ekoi gi political party FASI or the club of patriots haiba intellectuals ma'am haibadi world war ekoi gi fight tawra matungda dagi lemhoba magi friends ma'am ex services ma'am ko adumba ma'am singse ekoi gi punchillaga magi friends ma'am singje punchillaga ekoi gi party ma sema mi adugi maming se FASI kawe adugi maming se club of patriots China hairaga su khangami hariba club of patriots hariba ma'am singse magi friend adagi ex servicemen kari ma'am yawbani na masi sina matamdugi ekoi gi thabai kham phangdaba unemployed youths adagi ex soldiers have the first world war fight tawruba lanmising adugi ma'am singduda aduki matik yamna influence pirame na makoi singdu hena hojiki hariba FASI hariba ekoi gi club chida hena Europe na ngai gi machak am oirami aduna hojiki hariba keno se FASI hariba mohoi gi club se sigi industrialist matamdugi landlords ma'am singchidagi ekoi gi kare hatare paisa nuksa hek awat pa everything makoi sinjana funding toramni aduga ekoi gi matamdugi army officers leiba mohoi ga thabak to mindaram ba haitare adum ma'am singduna ekoi gi hojiki hariba club chida arms ammunition everything support toramni Mussolini da everything support toramni adum maina ekoi gi keno si hojiki hariba club sigi magi kare hatare volunteers leiba ma'am singse amuba free lilammi aduga mohoi singse leader da ekoi gi salute toramni leader da salute to bagi ekoi gi mom se mohoi gi tamam da ekoi gi mamangai gi Roman Empire gi ekoi gi celebrate to bagi ekoi gi kaino style do dani moina adugi same style dani moina ekoi gi salute to risi aduna ekoi gi hojiki hariba fascist ni ekoi harisa ekoi gi masagi military laijadaba taraga suma se semi military organization oina ekoi gi tapna semi military organization oina oikhala ami matang swai da kari gi hariba black shirt haibdi amuba frik litpa kambu sinse
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ arms ammunitions no mai kari kari loina matam da pai ba hawra mana maram moiraga aduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ fascist ki party se yamna tapna sumaina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ yamna aggressive oina sumaina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯥꯏꯊꯅꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯟꯊꯅꯉꯥꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯃꯥꯡꯅꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1921 ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯁꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ 35 seats ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 122 seats ꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯠꯅ ꯐꯪꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 1921 ꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 19 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1922 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯥꯁꯤꯁꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯔꯆ on Rome ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯇनिꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯃ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯤꯂꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯤꯂꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯌꯥ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 1922 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔꯊ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯕꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯚꯤꯛꯇꯔ ꯏꯃꯥꯅꯨꯑꯦꯜ III ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 27 1922 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 29 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯤꯡ ꯚꯤꯛꯇꯔ ꯏꯃꯥꯅꯨꯑꯦꯜ III ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝ ꯂꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ tomorrow Italy will not have a ministry but a government haiba kholausi lauraga rom tana chachilla keno tawrami haibadi hayeng aikoi kare haitare Italy da ministry oina leiraroi aikoi gi government oina leirani haibagi kholausi lauraga rom da adumena sarkar semnaba keno tawrami aduna Mussolini na ngasai gi magi di only 35 seats khakta phangmana maram oraga coalition government ama semami hairiba coalition government Mussolini na sembase 306 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯅ ꯆꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯅ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯇꯨ 116 ꯀꯣ 116 ꯅ ꯑꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯀꯣalition ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯇꯂꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯥꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ only about 2 crore ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ 2 crore ꯃꯨꯛ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯔꯤꯖꯤꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯤꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯌꯥꯗꯅꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯩꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ 1940 ꯗ ꯍꯤꯠꯂꯔꯒ
kari haitare yanaram matungda war join torami 1940 da adubu war se 1943 da defeat haidi Italy maithi ramni maithi na maram oiraga Mussolini gi regime do adugi kaino se handok nangai gi majak oiramni adu sigi si khoi gi fascism se Italy da khoi gi lak nangai gi majak se karino hai matam da khoi mamang da su mamang slide sing da kari haitare kharasu khoi nainare ahan ba factor d magi rise of fascism ki ahan ba factor d treaty of Versailles 1919 na sai khoi sign to na ki haiba kaino do adu da sai gi kaino se kari haitare war se luiram matung da Italy su German gi magi overseas colonies maam leibudu Italy su phangani khara phangani na khoi gi asa tawram ba potto khoi ama pho phangdaba adu war se Italy na first world war se Italy na join to gi maramdi kaino hai matam da secretary of treaty of London 1950 da 15 da sign to ba London da sign to ba treaty se si singna maram oiraga Italy se allies gi side ta war se join to ne war se fight to ne adu war se fight to matam da hai bi sigi treaty se sign to matam da Italy da mohoina promise to se kari area no Eritrea Trieste hai jaga sing se area territory sing se Italy da pigani hai bi sigi area sing se matam da Germany gi colony ne overseas colony ne adu hai ri me am sing se war loira matum da Italy da pigani hai bi ya na ba portu ne ba adu war loira matum da adu gi porsi pidre aduna matam du gi military leaders hai di war loira matum da first world war loira matum da Italy gi military leaders sing ja du matik yam na ning ba kairam ni adu gi do an ba factor ni ani jo factor na socio economic conditions of Italy 1919 yorong matam da Italy gi magi political social economic issues adu ki matik yam na problem oiram ni unemployment ekhoi gi matam du da unemployment gi crisis su leiram ni hari pot issue me am sing se ekhoi gi fascist revolution na fascism hai ba magi government na everything solve to gani hai ba gi thajaba kaino toram ni aduna strikes lockouts ekhoi gi sigi ekhoi gi industrial established communism na ekhoi gi strike ba to ba lockdown to ba ekhoi gi industrial gi ekhoi factories adu da ekhoi gi kaino to ba sina maram oraga matam du gi Italy gi situation se to ki matik yamna ekhoi gi stable oiramte aduna ekhoi gi hojiki hari ba sumaina to matam chita su tamdu gi liberal government dona matam du gi situation do control to ngamamde mohoine ani krai tare law and order situations agana na ngai any policy amasu to ngamamde aduna maram oraga matam du gi middle class and elite kangbu sing se ayamna ki ba power ni kari no ha matam da communist na kari gumba ekhoi gi USSR da to ba dum maina Russia da communist government ama adum maina likhat khiba adum maina Italy da so adum maina lakta raga di ekhoi gi mafam ama phoba leiraroi ka haiba gi mohoi da ki ba po ami aduni se dai ekhoi gi factor of successful revolution of Russian revolution ni ekhoi hari se adugi makha tarakpada socialism and nationalism haiba gi factor se matam dugi Europe ta Italy na taba to country ama hoba amada ta ekhoi gi kare tare yamna prominent oiba yamna popular oiba country ama hoba leiram de socialism and nationalism haiba se karigino haimatam da ekhoi hojik hakim mamang da su hai khare war loira matung da Italy da ekhoi gi magi war loira abagi CP gani adunia dani haibagi spoils of war haibado ekhoi pidre aduna maram oiraga matam dugi Italian sing aduki matik yamna nungairam de nungaidam tuna maram oiraga nationalist and socialist hariba kangbu se 1921 wars ta kidi mohoi achoba yamna chawba movement ama lai Italy da hariba movement sina matam dugi prime minister Gilotti government sa si karimta kanada ba mohoi mohoina karimta to bangam da ba mohoina kari haitare ekhoi da sumaina promise to raga pirak tab sida su Gilotti government na karimta yet pangam de adunia dani haibna chimbagi accusation ama tawraga ki nationalism and socialism ki movement sa 1920s ki matung da di aduki matik chawna movement se tawra ami aduna ekhoi ki hojiki hariba socialism and nationalism sigi marakta su muka ekhoi gi kadhai tare supremacy nationalism ni hen kadabra socialism ni hen kadabra haibagi tasal so dum leiram hariba tasal tawnari ngai ani sina socialism ka nationalism ka tasal tawri ngai tanja sida Mussolini kawba toppa third party ama intertor ami hariba third party je Mussolini harisina karino haimatabda ekhoi na kari gumba sarkar pai bata ragadi
ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ nationalism and socialism เช่สิอันนี้เช่ปุ่นชินกันนี่ตัวสกัดเช่กันนี่ให้บางทีมานะท่าจะมาพิรามมีตัวอีกแค่โน้นนี่สิดาแค่โน้น socialism and nationalism กี่หาริเช่อันผมจะว่าfactor อามันนะ socio-economic conditions of Italy ไอ้คนสิ่งที่เช่ตัวใครตัวป้าแค่โน้นนะ point ได้คนที่ rise of communism ให้บอกว่ามุสลิมนี่นะสิ่งที่สิได้คนที่หาริเช่ World War ลอยเรามาตุ้งได้ที่ได้คนที่ให้ใครstrike ตัวไอ้คนที่factories แกไอ้คนที่ shutdown ตัวก็ป่ะสิ่งที่แม่อามสิลักมันตะกี้ดีกันให้แต่ใน communism ที่ movement เช่อามันกันนะแค่นั้นตัวสิลักมีให้หรือว่าแค่นั้นสิ movement เช่ตลอดมาทำตัวที่ middle class and elite กัมพูชาเป็นแต่ว่าไอ้คนที่มีไปว่าพวกโอ้ยมันตัว fascist ที่ให้หรือว่าให้ที่ fascism ที่แค่นั้นเช่สิสินะมาทำตัวที่ Italians ที่ population ได้กันเยอะนะถ้าจะแบบปีกี่ให้มาทำได้fascism ให้แบบว่าสินะ danger of communism นั่นพูดกันแต่ว่าคนที่ว่าไม่เอาตัว fascism นั่นกันแต่ตัวนี้ให้แบบกี่ดุมบางทีถ้าจะแบบมันพิรามีอันนั้น fascist activist ไอ้คนที่ใส่กี่ฟรีดอมูบาลิดป้า black shirts ลิดป้ากัมพูชิงตัวน่ะไอ้คนที่ socialist กัมพูดาไอ้คนที่ communist กัมพูดา open ไอ้คนที่ balance ตัวขลังเนี่ยตัวไม่นะไอ้คนที่ war กี่ type ไอ้คนที่ก็มีผู้ว่าใจว่า hard pass ยาวนะดุมบางที balanceมาคัลตัวสิละมี1921 year มาตั้งแต่ว่าจะกี่ให้หรือว่า government of Gilotti ก็อยู่ที่นักที่มาได้ให้ใครอันนี้ไม่ที่ว่าปีเร่อันนี้ก็ fascist ให้ดิเช่ไอ้คนที่เกิดให้แต่ Chamber of Deputies เอาจะกี่เกิดว่าสกัดเสียมนะว่านี่ให้เป็นตัวสกัดเสียมใน1922ตัวสกัดเสียมไอ้คนมาจากกี่สไลด์แต่ให้เร่อันนี้ว่าไอ้คนที่ได้คนที่ตัวเป็น factor อามันจะน่า false aspirations of Italian ใช่ป่ะ false aspirations of Italian ใช่ป่ะสิได้กันนี่ว่าให้มาทำได้อิตาลีได้วาร์เช่ลอยเรามาตุ้งด่าวาร์งมาตุ้งด่า CCP กันนี่ให้มาพูดถึงตัวอันตปีดำตัวอันนี้ก็ยังโดนนี่สิได้ให้ดิเช่อันนั้นมารับมวยระกาอาจจะกี่ให้ไปสิเช่อันตปีดำนั้นมารับมวยระกาอิตาลีให้พวก country สิกี่มากี่ peace today มาไงสินี่ให้ดิเช่ Paris Peace Conference นี่ให้เลย Paris Peace Conference โอ้ยตาระก็สู้อิตาลีกี่ peace ที่เลยเทรสินี่ให้ดิเช่อันนั้นมารับมวยระกาอาจจะกี่ให้ดิมาทำตัวกี่ประชาชนน่ะเป็นแต่ว่าอิตาลีให้ว่าผมจะได้ country ได้ไอ้คนที่นุ่งไอแต่ว่าเป็นแต่ว่าไม่ยอมจริงเช่มาทำตัวกี่แค่โน้ต situation เช่มุสลิมนี่นะอันตัวกี่ advantage เราให้ดีกว่าแค่โน้ตเช่ให้ดี frustration Italians ไม่ยอมดี frustration อันตัวกี่ไม่ยอมจริงตัวมุสลิมนี่นะให้ดีกว่าไม่ยอมจริงเช่มุสลิมนี่มาฆ่าได้ unite ตัวเราไม่มากี่มาฆ่าได้ followers ไม่ยอมมุสลิมเห็นมาสิ่งอย่างกันนั่งไงมาสักอมวยรำอันตัวนั้นเขาจะกี่ให้ดีกว่าแค่โน้ตเช่อิตาลีมุสลิมนี่นะกันยี่นะให้กี่ให้มาทำได้เขาจะกี่ให้ดีเช่ democratic Italy na kari gumba ma phoba phangba ngamloi adubu hojiki hai se fascist Italy na soidana hojiki hai ba demands mayam jincha Italy gi hojiki peace phanganda ba kolan da ba dagi Italy ni sumaina ai koi gi humiliate to put pun mak se fascist Italy na soidana phangan banga mani kai nei koi gi adum maina tha jaw matam da piram next ki topic ta koi na to say impact of fascism in Italy ko sigi sida han badai koina keno to there say rise of totalitarianism haiba se si rise of totalitarianism hari se ka maina to gen haiba tamda Mussolini na sarkar se paira matung da aikoi gi laws aikoi gi kari si se change to ram kari gi no haiba tamda parliament haiba di Italian parliament che da Mussolini gi party fascist party na rule dominate to no bagi da makta matam tu da le ram ba laws semdok semjin to ram hai di kai fit to na ba fascism gi party da fit to ba ya na ba magi policies and program da chana na ba gi da makta laws semdok ami aduga atop all parties punamak hai di atop political party punamak lo ai nai khoi gi illegal ne na law tho ami except hojiki fascist party sin ta ba aduga atop khoi gi opponents opposition matam du oppositions kangbu sin je hat pa tu pa khoi gi kai hai tare tawramni mohoi se pura terror makhala mani matam du da ada sida Giacomo Matteotti hari se ekoi gi mafam khangdana ma so halamni hari banu pa se kana no socialist leader ni matam du socialist habidi political opponent political opposition hari banu pa ji mafam khangdana halamni 1929 year matam da Chamber of Deputies ne ngasai ki ekoi gi Lower House hai badu Italy gi adu gi do abolish tawre habidi adu gi do lehendre aduga fascist ground council haiba ma establish tawrami haiba fascist ground council hari sa Italy gi apex body ni haibadi faidagi maruiba
kainoni aduga hojiki hariba kainosina kare hatare Mussolini sina maruiba ekhoi Italy gi portfolios haidi foreign affairs ki bu oire interior gi bu oire colonies war year and marine everything so bayam maru oiba ekhoi gi portfolio sing che Mussolini na loina paiselam aduga strikes kumba ekhoi gi lockout kumba ngasai gi communist kumba ekhoi socialist party kumna tawba kainosing che pura illegal ne Italy da lautho adugi matungda territorial expansion Italy se ekhoi world ki power ama oinabagi damakta ekhoi ki kai oihengani ne ekhoi ngasai hai ki badum maina Mussolini na magi kari hatare magi territorial expansion se tamna ekhoi ke matorami haibagi adati kai no hai matamda da population masing hengalami bising yangalami raw material darkar oirami hena kari no hai matamda industry hena chakhan bagi damakta aduna maram oiraga industrial territorial expansion hena Italy gi damakta darkar oirami hari posin se oinabagi damakta ekhoi Italy na policy ama khat torami territorial expansion ki policy hai se kari no hai matamda Europe ta amaga country sin se ekhoi gi fight to hanba divide and rule gi policy type ta samna haram ka da ekhoi gi England ga France ka yan hadaba France ka England ga adagi France ka England ga ama khat to oiraga Germany gi against the fight to hanba England France and Germany ama khat to oiraga Soviet Union gi against ekhoi gi fight to hanba summa policy Europe manugda Italy na policy sanaram ni sumaina kari no hai matamda more and more territory Italy na expand to hoya na bagi damakta aduga Italy gi aggressive foreign policy Mussolini gi makha da tawrami some example oina haram matamda 1924 da Yugoslavia ni khoi gi se Balkan state boy riba ke no se sigi se 1924 da Italy na kari hatare ekhoi de hand over to ekhoi da piru haibagi Yugoslavia gi sigi port of Fiume hari se piru haibagi kaino tawrami demand tawrami aduga 1924 yorok matamda hojiki hari ba port se Italy na magi makha makuta magi makha da tharmami 1926 yorok matamda Albania hari se Italy gi protectorate state oiba state am oirami aduga 1939 yorok matamda Albania se Italy gi pura territory ni annex tawrami aduga ekhoi gi Tripolitania hojiki matamda ekhoi gi Libya gi territory am oire sigi territory se ekhoi gi negotiations tawraga haibdi England and France ka negotiation tawraga Italy na masigi territory hisu Italy gi makha da thamami 1936 yorok matamda Abyssinia haiba mafam se ekhoi gi conquer tawi Abyssinia hai se ekhoi gi hojiki Ethiopia haitare Ethiopia gi capital ni haiba mafam se ekhoi gi Abyssinia ekhoi gi Italy na conquer tawba occupied tawba sigi kaino se si ekhoi gi League of Nations na matamdu gi 1919 da ekhoi gi Treaty of Versailles ki matung da establish tawrokhiba magi international organization sibu pura ekhoi gi destroy to ngai fail oi hen ngai gi machak am oirami kari gi no hai matamda League of Nations na kari issue ekhoi gi masigi matang da haibadi Italy se an aggressive state ni adoni adani haibagi lakari cholau thokpa leramde aduna ekhoi gi maram aduna masigi meam je factors meam jinna maram oiraga second world war thok ngai machak am oirami example oina 1937 da Mussolini na ekhoi gi anti communist pact ama join tawrami anti communist pact se kana sign tawno mo hai matamda Italy ne Germany ne Japan ne adubu hairiba kenosibu ekoina Berlin Tokyo Rome axis aina khangne haiba adugi matungda Spanish Civil War tawrami 1936 tagina 39 phawbada Spanish Civil War gi matamda Italy na matamdugi Spain gi General Franco harise si mateng pangami General Franco mateng pangbadagi General Franco sina ekoi gi maipa ami Spanish Civil War da General Franco ne hek maipa ko matungda Italy gi magi Western Mediterranean ki area se Italy yamna duda magi position yamna pangan hena kakhalaklammi 1938 yorok matamda ekhoi gi Italy na France ka 1935 ta sign tawna khiba treaty do denounce torami haidi adugi treaty do khoi chatna roi haibagi lautho ami aduga 1938 ta adula tho matungda May 1939 da Italy na Germany ga ekhoi ke hatare formal military pact ama sign tawrami adugi matungina Italy su second world war da participate tawrangai gi machaga moirami si on war part harisi adugi ke noduni aduna ekhoi ke hatare sigi matungda economic reconstruction of Italy was a success haibagi kenosi sigi sidai koina keno tawrisi matamdo da Mussolini gi matangda Mussolini gi matamda
Italian industries and agriculturals imagi production saduki matik yamna phagatlamni shoi matamda akhoi hydropower projects yamna phagatlamni aduna mahoi production chu yamna duki matik leiramni automobile industries yamna phagatlamni matamda adagi communications means of communications yamna pharamni railways modernized tawramni matamdugi tatok tasingi damak hena phanabagi damakta marine and merchant navy ana phagatpa kari oiramni mahoi kenodo armed forces modernized tawramni aduga makhal gi ano makhal gi weapons and ammunitions kya mohoida sinerami mohoi matamduda paiba hauraklamni aduna fascist doctrine ji karino hai matamda koina Giovanni Gentile laina hariba nupa sise fascist doctrine gi ma se chief exponent ni ma se ado Giovanni Gentile hariba nupa se kanano muka hai matamda Hegel gi ma se muka chhatrani aduga Benito Mussolini bu yamna khoi gi admire tawba yamna pamjaba nupa makhani ado hariba Gentile gi magi keno se ideas magi kai hai tare philosophy se anti intellectualism oiramni haibadi lai shu haiba khoi gi creativity da khoi gi inspiration piba sum bagi keno se sigi against keno tawba aduga to tell submission to authority haibadi state ta completely submit tawba hai whatever state says haibadi khoi state na hai si cheloi chumi state ta khoi punamak state na haibasi yagadamni haibadu da believe tawba khoi gi philosophy ideas oiramni magi keno se aduna individual haiba maga state haiba maga kaisu thodok pakhen aba kaisu tharamde sigi keno sida aikoi keno si karino haiba tabda maximum liberty coincides with the maximum force of the state ini koi gi hairi se aikoi mioi bagi koi gi liberty individuals freedom sadu da aikoi gi haiba pochin se sigi keno sigi aikoi gi state na hena mapang galle khoi adugi project do loina pangani haiba gi potha jaba piramni 1928 yorok matabda hojiki aikoi gi fascism haiba se political philosophy oidre ma se plan of action oire aikoi keno se adugi matung da aikoi gi fascist doctrine je aikoi kai no haiba tabda liberal democratic socialist communist system sibu pura aikoi gi yadaba boy se pura defective piece ni kai aikoi gi haiba dumba makhal gi aikoi gi movement amani boy na aikoi gi kaino sin se aikoi gi duties of citizens boy gi tawriba thabak thoram pura maksin se duties amani citizen amagi duty ni haiba right nataba duties ni nei koi matam da khalalami aduga mohoi democracy kumba liberalism kumba sumba socialism kumba sumba putpuna makse moi yaningam te corruptions adu ada koi gi kaino torapte aduga koi gi parliamentary system sumba sinse koi yaningam te parliament se a kind of useless talking shop ena mohoina adu maina koi gi hairamni adugi matum da Hitler gi Nazi party maka maina rise toroke habdo koi tausi men camp habisida Hitler gi magi autobiography ni ma ka matamda ige karamaina igi karamaina sigi men camp iramni habidu so makha slide tai koi nei nasi men camp the periods of collapse are marked by the predominant activities of worst elements haiba poche sigi si men camp ta mention tawi haiba sigi haiba men camp ta mana masi hairam be poche masimak ni Hitler na pun maksin se tawrisi adoi khoi gi matam tu da samman na Italy gi to tawba do maina matam tu so communist na revolutionary methods do da season na khot na ga khoi kare tare Italy Germany da movement storami strikes to na khoi kare tare sumai lockdown lockout tawba khoi haris do da reactionary element chamale ramni kari you know hai matam tu gi Germany gi Weimar Republic har sige fail oirakpa khoi gi adagi khoi gi socialist ki tawriba potpunamak khoi gi movement sing adu da sing da hostile propaganda sandokpa reactionary force ama matam da muka kaino tawrami hairiba kaino singchana socialist catholics and Jews hairiba reactionary elements harise sisena matam dugi socialist catholics and Jews sisingse sida blame tawrami khoi ji kariyena khoi na kauge ha matam da Germany gi tung dai khoi kai ha tare manam ga dai khoi gi thang thin bado aduga chakma nei ene mo khoi na kai no tawi Germany gi tung da manam ga dai khoi thang thin ba hai ba gi thati first world war gi matam da sigi kampu se si Germany da khut khoi gi kai ha tare thang thin gi ba Germany bu chingthana bhon na matam da down to haldang na bhon na matam da Germany gi pride precious bu hanthana bhon na matam da socialist catholics and Jews se mo khoi se responsible ni ka hai ba ni si dai khoi gi hai aduna akhoi gi
adu bagi propaganda ma khoi ke ha tare 1921 dagi 21 dai na 23 phawda matam tu ge khoi ke ha tare thabak khang phang daba economic crisis tagi khoi ke no tawraga khoi gi yam thabak crisis na maram oiraga khoi gi unemployment oiraga leiba matam tu gi adagi khoi gi yam na praja pen je daba praja punamak singse sida khoi gi choba khoi gi movement ama haidi propaganda movement ama matam tu da sangdoami hariba ke no singse ai sandorak pasina maram oiraga hojiki hariba praja singse national socialist haibasigi ke no sida join to bahorami ado hojiki hariba national socialist hariba ke no se sisi matam dugi goi landed aristocracy haidi landlords kamu na support to rami ado 1923 or matam da Hitler na kari hata re koi gi power se pai na gi da mukta kup ama koi gi matam dugi government da to rami unfortunately ado gi poche success oiba ngamamde aduna haibidi kup haibidi koi sarkar thugai na ba sarkar ke no to thugai na bohon nam duni har se ko adu success oiba ngamamde aduna maram oiraga ma faraga jail thamami hariba jail thamma matung da mana 1926 ta main camp and hariba pose magi autobiography se main camp hari se mana iram ni matam da adu Hitler hai se kanano ani koi na haita ragadi ma se 1989 da pokpa Austria hari sida pokpa nupa makhani ma se ahan matamda ekoi ke haitare masamak se yamna ekoi ki army aduda ekoi ki dictatorship political career aduda ya pam nupa oira manate masamak yam artist oiba pamami abi layak nupa oiba pamami maram aduna maram oiraga ma layak pagi da matta artist oina pagi da matta matamdu ki Vienna ki ekoi ki arts academy da ekoi ki entrance kari pirami entrance ta mai pak tabna maram oiraga ma kari haitare matam khara ma ekoi ki masana layak na bagi ekoi ki kare tare adu maine practice to rami adu unfortunately adu na maram oira yartam dagi ma Germany da shift to rapani Germany da shift to amatung da first world war la amatung da ma German army da yaurami German army da war yaur amatung da western front da ma fight to rami adu na ekoi kare tare ekoi ki Germany ki war sida masu ekoi ki Mussolini go na masu war da so ami aduna maram oiraga ma war so podagi retire to ami aduga matung da ekoi ki Anton Drexler haripse sigisina ekoi ki group se mana hudop group Nazi movement sida masu yaura ami aduna hojiki hariba group sina kai German ki matam dugi ekoi ki kaino sidda praja sidda ekoi ki Nazi ki movement se magi military ekoi ki spirit ama ekoi ki tamna sandok ba hora ami aduna ekoi ki hojiki hariba kaino sina German ki matam tuda ekoi ki hariba kaino si matam kaino sina praja sida all Germans punamak se masigi kaino se yawgadabani fight tawna bohon amatam da security race or nations masigi kaino ekoi ki purity of blood freedom and independence phangnabagi da makta ekoi ki German punamak yawgadabani haibagi pot ama mana matam da appeal tawrami Hitler na aduga France mu ma yek na bugum na lorami yamna ma ekoi ki head tawrami aduga ekoi ki tare German nation na ma ekoi ki establish tawna bohon amatam da kwaitagi ekoi ki problem mo helise France na ni na ekoi ki mana ke no tawrami aduga treaty of Versailles kumba ekoi ke no singse ma ama bhobar recognize tawramde ma yaningamde aduga adugi poto revise tawgadamni revision tawgadamni haiba mana ekoi ki adumena lawrami 1926 Europe matam da National Socialist German Workers Party Nazi sare su khang is haineri se sina amna aggressive oiba policy program ekoi ki tawba hora mi haibidi kai no matam da hojiki haiba ekoi ki unemployed workers adagi ekoi ki lairaba ekoi ki paisa nungsa leijadaba kambu aduna mayam oiraba mayam chingdo aduna ekoi ki Germany se matam ma ga ekoi ki hojiki Nazi ki party sida yaw taragadi Germany will be a superpower kan ekoi haibagi manglan ama mana ekoi ki tamna piba hora mi 1930 ki election da National Socialist Party na ekoi ki chama ga taret seats phangmanga ma ami hariba chama taret seats 576 seats leibadagi ni aduna hojiki hariba kaino sikse sigista ekoi ki kaino sidi lak matung dagi di Hitler na kare hatare heads will roll in this struggle and haibagi kare hatare masida tamna mi masing thiba hora ani haibagi ekoi ki kaino tawsila ami 1932 year of matam da Hitler na matam dugi Hindenburg ko ba Grand Old Man yamna mamit leiba matam dugi kare hatare kari
Germany ki president ki against the presidency ki president ki damakta election lepami adu 37 German na ekoi ki Hitler ki damakta vote pirami Hitler mai pakide adu kare tare ma masamak na matamdu da convince ti torami ma se Hitler se is the man of the future of Germany hai se ma masamak na matamdu convince torami adu ki matum da ekoi ki 1932 की इलेक्शन से सिगी हिंदनबर्ग का कनो तौर सिगी सिदा जर्मनी की पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तौरमी मतलब द 236 जर्मनी नाजी पार्टी ना एकोई करे तारे सिक्योर तोबंगा मम्मी हारि से 608 सीट्स की मनुंगदा अदो हारि सिदगी 236 फंगा मतुंगदा नाजी पार्टी से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइरमी अदुना एकोई करे तारे नाजी पार्टी ना एकोई की सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी को ओइरम मतम छिदा मतम तुकी गवर्नमेंट ना इलेक्शन दो अमहला पांथोक ना बगिदा मक्ता ऑर्डर तौरमी अदुकी मतम दा इलेक्शन अमहना पांथोक मतम दा 196 सीट फंगमी आउट ऑफ 584 दा अदु 196 सीट फंगा मतुक दसु अमुका नाजी पार्टी से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइरमी अदुना मरम ओइरगा हिटलर से एकोई की करे तारे प्रेसिडेंट ओइना बगिदा मक्ता चांसलर ना करे तारे इनवाइट तौरमी हाइरिबा इनवाइट तौरपु मतम सिदा हिटलर ना डिमांड अमखक तौरमी हाइबि अल्टीमेटम मम थरमी करिनो हाइ मतम दा एकोई की कंट्री से विदाउट द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट रूल तौना पार्लियामेंट की करीमता मतेंग यावदबिदा कंट्री से प्रेसिडेंट ना रूल तौना बगिदा मक्ता हिटलर ना डिमांड अम तौरमी हाइरिबा डिमांड दो यारमदे अदुना मरम ओरगा हिटलर ना करे तारे यारमदमना मरम ओरगा 1933 दा कोलिशन गवर्नमेंट अम जनवरी 1933 दा सेममी हाइरिबा कैनो से इलेक्शन माना सरकार से हेक सेम मतुम इकुई दबिदा अनोबा इलेक्शन अमा राइट ताकि कैनो तौगदबनी हाइबगी माना ऑर्डर अम लाथोअमी हाइरिबा लाथोप ऑर्डर से लाथोपा इलेक्शन तौगदबा नोमनी वाली ममांग दा कोइ करे तारे होजकी राइट ताकि बिल्डिंग अमा मैचा अमी हाइरिबा मैचा इसे कनाना तोहरबनो खोटबनो हाइबदी कनासु खंगबना ते अदुबु करम तोगेन हाइ मतबदा हिटलर ना हाइरिबा मैचा अलिबा मै थारिबा सिगी ब्लेम से कम्युनिस्ट कांबुदा कैनो तौरमी ब्लेम तौरमी अदुगा इमरजेंसी डिक्लेयर तौरमी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पूरा एकोई सस्पेंड तौरमी मतबदा अदुगा मागी फॉलोअर्स कांबुदुदा एकोई करे तारे opponents kambu political opponents kambu the attack tongnabugi damak tamana adubagi order decision lauthoami communist party se illegal ne lauthoami aduga top party punamaksu illegals ne lauthoami aduna hojiki hairiba keno sikse ekoi gi reign of terror gi type to this dai koi keno torise adu Hitler Hindenburg ne ekoi hairi se 1934 da शीघ्र मतुंग द करम तो गेन हाइ मतम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट का चांसलर का से अनिमा पुछि लगा करे तारे 1934 दा हिटलर ना होजकी हारिबा केनो सिगी पोसे चकमान ना पुछि लगा अम खतो हेला मी हारिबा पोछि पो फोरर हाइना सु कवी लीडर हाइबा फोरर हाइबा की अगति अदुना इकोई होजकी हारिबा मतम सिते की दी करे तारे dictatorship Hitler की dictatorship Germany दा अदुगी मतलब दगी हौरे अदा एकोई की नाजीजम लाखनगा की मागी फैक्टर्स करी नो हाइ मतलब ददी एकोई ना सागी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस नि कोई हाइ बदो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लोयर मतलब दा नंबर 1 अदुगी फैक्टर दनी अदुगी मतलब दा अनि शुभ पॉइंट ना करी नो हाइ मतलब दा एकोई की वो पीस कॉन्फ्रेंस तौर मतलब दा सो फ्रांस एकोई की करे तारे Germany da continuous ekoi ki kare tare hostile oibe attitude habdi ruler gi Rhineland gi occupation the SAR and the reparations hariba me jinse sigi keno to no gi continuous keno to ro me adagi security and disarmament hojiki hariba keno sina baram oraga ekoi ki German kambu jinse yam ekoi ki kare tare sawan ngai machak oirami aduga matam dugi ekoi ki German Weimar Republic तब तो की गवर्नमेंट ना होजकी हारिबा पॉलिसी प्रोग्राम चेक सो जिचिंग से करिसो इखोगी मसिदा एक्शन लौबो गममदबदो अदुना 1924 दगिना 1929 से अमुक्का करे हतारा इकोनॉमिक रिवाइवल ओइबगी मचाक अमु ओइरामि हारिबा मतम सिदा अदो हारिबा मतम से इखोगी सुमैना लाक मतम सिदा नाजी ना प्रोपेगेंडा मेथड सम सिजनरमि प्रोपेगेंडा मेथड से ऑडिटरी दा ओइबे याय पोस्टर्स दा ओइबे याय बैनर्स दा इसै दा यूनिफॉर्म दा सेरेमनीज rituals every part of life
sigi kaino se German na khoi gi racial superiority ni anti-semitism gi wari kaino tawrami Jew singbu tathi tawaina tawba khoi gi sigi kaino sing tawrami adona khoi gi mohoi sing che peace and the prestige and the prosperity of Germany si kaino tawna bagi damakta Hitler gumba yamna strong oi ba mi ama darkar oi yamna maru khoi gi khoi gi kaino oi haina haibati kaino sigi pano sing che mayam da paksana sando ami Nazism khoi gi rise torapda ki magi impact ha taragadi Germany khattana tana masigi kaino se whole Europe whole world da masigi kaino sing che khoi gi magi impact se kaino tora ami kari gino ha matam tu gi kaino sing che khoi gi kara tare yamna terrorize oi ba yamna ruthless method ama khoi gi Nazism na kaino torami Nazism da khoi gi life and property gi karishu kari ha tare kan ba karishu madu gi value le ramte aduga political morals ama phobale ramte aduna khoi gi kari ha tare magi party si bu growth to na bo na matam da any kind of methods sijenaram Nazi na khoi gi 25 points program ma su kari ha tare greater Germany ama khoi gi sem na bogi da makta kari ha tare adopt to rami hai riba greater Germany hai se atopa Europe ki atopa kari ha tare territories me am je punchil laga one single German union German state ama sem na bogi da makta aduna impact of Nazism se khoi kari no hai matam da khoi gi fascism da tawba do maina totalitarian state haibaduni mana khoi gi Hitler na khoi gi political party power paira amatung da to opposition party punamak amma phoba keno to han labde sida su loina political party kodimak ban tawrami only one political party amakha exist tawrami aduni ngai national socialist workers party ne khoi gi Nazi party ne khoi harise trade unions khoi communist ki trade union socialist ki keno sing jo loina khoi gi ban tawrami aduga makhoi gi office moi gi funds leiba puna to mulami adugi pot amto phoba makhoi da keno toram de aduga criticisms government bu criticism to ba habadi Hitler ki government bu criticism to ba tolerate amba photoram de khoi gi right ta ki khoi gi meeting to ba khot pa habase Hitler bu khoi gi nagi kai ha tare thagat na ngai gi te gi ma bu thagat laga aduna loisillam kari shu keno toram de mana haibu poto adu du nations ki will werami mana haibu yadaba pot puna ma ama phoba keno to halam de aduna Gestapo ko ba German ki secret police service ama khoi kai ha tare establish torami kari gi no ha matab da Hitler gi against the laiba opponents campus do adu kai ha tare hat patum pato ngai da matta matam du da lairamba newspapers media houses puna pulap Nazi gi oirami magi Nazi gi head oidama media houses puna magoina khoi gi ban torami abolish torami matam du da values adu da khoi gi karinta se dalairam de morals kaini khoi gi hari ba pose moina ban to oirami khoi gi nihilism hari nihilism hai se idea of life amani world sida khoi gi magi kare tare tungan ba distinct meaning or purpose amalairam de ma keno se nihilism hai ba gi sida khoi gi Hitler na nihilism mai decision river keno se kari no matam da terror and murder of the innocent sabni concentration camps ta gas chamber da decision akiba keno sing duni aduna khoi gi kara tare nihilism ki magi essence of Nazi process oina karam mai decision agi ha matam da individuals me am je magi moral as a human being oi report to adugi du manghan ba adugi du destroy to ba adugi keno do ni sidai khoi gi Hitler na nihilism mai khoi keno to rise Hitler na war se fight to na bagi da makta heavy armaments to rami armor cars tanks aeroplanes puthok nami Hermann Göring ko ba khoi gi Hitler ga yamna maga jigri oi ba yamna close associate amakhak magi keno se matam du da pilot chu oi ba ma commander of German air force oina habami Hitler gi matam du da Nazi gi slogan se guns not butter haiba pochi oi rami gun no mai keno se 1935 year matam da all German compulsory military haiba se introduced to rami adugi matum da Nazi simjina khoi gi war se dai khoi kara tare war tawna bagi tamakta khoi gi mama ngai dal khoi gi kaino da Treaty of Versailles na German dai khoi gi ma tawsilam ba khoi da manjil lamba pot puna matol was to gadam ni sengdo kadam ni haibna ching bagi khoi gi kaino tawrami adona maram oraga German che Nordic region ki khwaitagi mamik leiba superior oiba race ni khoi gi kaino tawrami German kaino se khoi gi hena khoi gi magi kai thari se kari no hamatam da inferior race have the Jews kumba me am punchila podagi ma se German hariba race
กายทรักปนี้ให้บกี่กันโนเสียมาไอ้คนกี่กันโนตอรมีอันนั้นไอ้คนกี่อารียนคัลเจอร์ไอ้น้ำมันมาตัดตัวพุทธวมีอารียนคัลเจอร์ใช้น้ำมันให้เสขณะโน้ให้มันตัดเยอรมันดัตช์และบริติชให้ไปซิบูมานะกันโนตอรมีอันนั้นก็จิวสิงจิวดีฮิตเลอร์นะไอ้คนกี่เอนิมีนี่นะไอ้คนกี่ริการ์ตอรมีมานะลาวรมีอันนั้นไม่นะตอรกันอันนั้นไม่นะไอ้คนกี่เยอรมนีด้าฮิตเลอร์กี่ยามเจ้าว่ากันโนมากันโนTauraga Second World War 1939 da Poland da mana invasion to dagi Second World War tho amia to mena tam na ka Second World War lo ero matung da 1945 ki April da war se lo Second World War lo matam da ma su ekoi gi suicide tauraga madu mena si ki sining asi ki ekoi gi lecture si swai da lo lage